دم باش بینرین هجا خوشتویل هر جهه که هین بینری آمد کن گلک جارا ده بسر صحبت هندک هلبی ید بیجن عربا چه دهوک نهیلاه یان جی دهوک یا تجی عرب بوی افروکم ده بسیاره کی اری دم اف آخفتنه تیتا گوتن اف آخفتنش چیه ازعاجیه هندک تشتینه کرن بو خلک دهوکی ندخوشن یان خلکی دهوکی هندک تشتاد کن بوانا ندخوشن جاران ما گهلید بیتن شر و پیگدادان چیه بوید نافبرا خلکی دا جاران نافبرا وانا بخودا افروکه هم ده هندک بسیارا کین السروی بابتی یا گرینگتر اوه اريد ما گشتیار گشتکی بکد بو ولاتکی بو باجرکی بیتویه سلوکیوی روشتیوی یه چابیتن بینر بنج بوی به خلکات تایبت السر بجین حال گشتیاران الدهوکه راسي قالت شو في ساجا خجيت بينت يعني چه واجي بقف كي ملعب ويدي يعني مروف نجد عيلا خبر بقف كي يا ولد يا تجيبش عرب ويدي يعني مروف شو مجال نموه توجی عائله خو خزانه خو ببریم و چیه نه مشكلة عيلا خو خزانة خو ديبن بس مجال نموه دي انت ظلامتون تبانيتون آل فيري مالي كيف بي عيلا خو بله تشتل دفونه های نه جانه نه جاره يعني بقف كي تبانيتون ها سر وبري وانا تشتغي كريته بله اما هذا چه دید ناده چاو هکی دین چاو بن اما هذا بس لو باقي جون بين اما هذا لا هذا حال بوچید بجیتن ما شورتی چه ازعاجه بوچی برايا جحيل مثلا جدايا بقى ملعب ودي همين شرطه جحيل يعني دهوکی جید کنه نه بس او عرب کنه بله تو چه صفاتت بینی تشتاقی کريت الدفو های ما ودي باشا ابو باشا ما نحيات شغلات دي باشا بقى جاش دياري واكيد بيجي نوجي مصرفك ابو بيري شغل مروفي دكاندارا شغل تصاب باشا خب شولتی دکاندارم چه دکانات چیه خود شامپو دینا دفته خلکی بجین عربن باشه نه تجاره که تشتاقی دیتیه نه جانیه کريت نه والله ما چیزی ندیدم بوچی خلک گازن دیت کتن خود بجهلك اسلوبي خو عندك حاجه هناك عندك شيء دزاقه وقتی تو چیه جهه که بجین ملعبه که جهه که تو خلکی الورا ما دید تو چی ازعاجه خوجه بینی لا ما ايش بك يخلك بوجي صاير خش هنا وبين ده انت شاكي نورمال عاديه ايش بك يوم مروبن ايش بك يوم مروبن خال توی باشی سر چاوا گلا ساعت چند فت کن و ساعت چند گیرن خدي هم سبيد سعوري تقريبا ساعات 8 فتكين حتى ساعات 2 شبه 3 شبه بله تجی گهلی بویا کو خلک گله گازنده هندید کتن کو عرب تینه دهوکی يعني نسبة شو بی يعني گازنده که مثلا دهوکی یا تجی عرب بوید بله. اری بوچی تشتکل دفو های نه جانه خلک دهوکی ازعاجه خود بینیدن یان چوا خدي راستي تصرفات كثير الدافعين يعني وكي تشد بيجمع جالك دي ساكي وزك زكي ظلام يعني ساكي بشرطه انا شاكي كثير راستي يعني كي هيك امرو في ظلام بيتن شارع ما بخو مشانت يعني دجرت نوف عائله خدا يعني خصو خو بسرو بركت دهوکی ماجی هندک تفوسانه نه اكيد دوكي ماجد صانه بس باهش تا من فخر وكي بنشوف لي كرنا يعني وقت شوف لي كنا اول اول جرا في شو داري خستي يتماجي ماج من ساكي مرو وكي بعمر رمضان ساكي ظلام دنسيكو جارين شرطه حتى غير راستي شاكي جالك كريتا گلک عرب تینه دفو المراتبات عرب تنادف ما جالك تنادف ما تشتي جان ديف ديديه تشتي خودی راستی تشتی کرد من اما اف ماورا کرد من الدفاع دیدم چه کرد دفع ندیدم بس از این ماوری بینم چه ماورا کی کرد اوسا هکر وکی دیدین ابو وکی بیشن شوله ما پتر لهات يعني پتر وقت بشه عرب تندف ما پتر شوله ما لهاتی بس از بشه گلندینیم يعني گو بین گلک بینادو کی از گلندینیم يعني بنا جاكو گلک تین خودی گلک تن يعني ماشاءالله خاصه روجت مناسبات وکی عید ویدیو راستی زیاده زدتن بو از بینم یاشما بو من نباشه يعني عندك چه بی بوندگا باش بی بس بو خلقی من نباشه بوده باش بی تو خدا بو من بو خودن از خودت که خودن شولی بو من مرتبط باشه بس وای کی نسبت وگا جی سیاحی جی صار ما گلکش ما خلقی دوی که خو ان وگا اشتی آمدی اشتی سیلاوت عرض صام مدت عیال خو بین عرضکی چه عرض تو صانی نجبروان امچین عیال خو بین عرضکی يعني حتى رادك يوصل دقيقه تاثير المجري يلا بيت قالك خلق جور فما تبري الشولي سباز بوتا تبرا قلب خيراتي عزيزي سر شوف يعني أول شيء الأخلاق يعني للسائح يعني
يعني أخلاقه حسنة ويتعامل ويا الناس يعني بشكل يعني زين وما يأذي أحد أي يعني من هاي الصفات يعني. انت من وين؟ أنا من صلاح الدين. أي طبعا. أي يعني طبعا إنه يعني لازم يعني إحنا نمشي بقوانين الإقليم كلها. أي شيء يعني يفرض علينا الإقليم قوانين إحنا نمشي وياه يعني. أي كم يوم انت بدهوك؟ أنا هاي اليوم الثالث. أي كيف شفت دهوك؟ كيف والله اجواء دهوك؟ جميلة كلش يعني. اهل دهوك؟ أروع ناس أحلى ناس. اشكرك. اهلا الشكر. وسهلا. عيني وبك أكثر عيني الله يسلمك يبارك فيك. بو مثلا اتنا عرب وبو دافر كردستان يعني جي فخر شنازی بو مملت کرد دا عرب زنن که ام کرد کینه او چون چند سال که ظلم و زرداری سر ما کردو اینوی راستی از حس کم يعني کو وك وعرب ومديور بو ام كرد بو چندنا او بو چندنا وان قالك ظلم و زرداری سر ما کردو اینون وما قالك چوكي قالوان كرم بس الفيري ام دي بيجين نظامك السياسي بيتن غدر الكرداك بيتن وك خلق الشعب بيتن وانا تشدست قالنا بيت حتى واجي هكو بيجن تبيني السر وي السيستم السياسي هبو يكو بيجين صدامي حكم الوانات كبيت وبخوجي غازن داو تبيني السر هبوينا ام وانا هميا هكو بيجن في صفرنا كاين مانا بله راستی چتاکی جوانه یا بس ام حس کن اكو کو بو ملت کورد بزانین هند دستيريش ندنا عرب وكو عرب جرى قصر ما قال ما بكان راستی از خوب اوكري ما قالك عربتين اوكري بغو جي سياحيه اما دي كرد چينا وان جي سياحيه سيبا كونيزار كي ما بخو كرد خود كان افدر يعني ام كرد خول خيانه الخود كان يعني كي هوت كان داري خلكي ما اوكري بخو حس كان او عرب كان عرب بين سيبا كونيزار كي يعني انا يعني ماناش بر باريت بيتن دو قالك باري بر بگرين بله بر پوره چتاکی اكيد خلكي شاموز زونيد فيغو فيغان جاكي كردشتا سيبي اوكري دي بخصا كتا منظري اون دي برادرك دوكي تو اوكري لازم از بيش متكنا داري والله مبخو برادر تقامنوتين وانا كريام زور جور مينين في تبينيك يا جرينجا او جي جهن قشتو گوزاري خلقي ولاتي بخوجي باجيري بخوجي بهريات ده هي نابيتن انك بجن استغلالوي خلقي جي به تكرن خلقي باجيري جي به تكرن بخمت هندكو هندك جدر وين هاتين تودي استغلال وانكي بارك بترجي ورغري دوماي كي تبينيك تشتكل سر هات نوانا هي ما بله تبيني من افيا كاملت كرد بلود قالك دروس درس بين يعني خيانه الخنا كينفا ام ول عربوت كينكو عرب شنما ام تبونا كينكو عرب شنما تبا ام رزلك دو بگرين دو عربيش رزل ما بگرن خود باشه يعني نه گله بس با باشه بچکش بر جه سیارا و تشتی استاد وجي قالك خلق غازنديت كان كو دهوك يا تجي عربوي خو اوانا تشتكي حدا خلق يدهوك بجين ازعاج خو ببينيتن خود احتمال الهند عرضان ده تشتاتيان بس با صورة عامة بو خلقی جی باشه بو شولی جی باشه يعني يعني بيجين البيت نوفا بازاري بو همي دكان داره هر چه فروشيتن چه اودي بكت بوي باشه طبعا تأثير من الهمال همي جهة و هيك جهة که پیچه که سیاحت يعني آله خوش بید خلق همي عدا قصد کنه نو که خلقی ویرجی گله قصد کنه مثلا عربیله ترکیه دولت مثلا دورو برن الویرجی نفسی تشتی بس بوا باشه با اقتصاد باشه يعني دما مروف سردانا ولاتکی بکتن یان جی باجیرکی بکتن پدویه هندک خالا مروف البرچافوار بگیتن او جی مروفی پیزانین لسر کلتور و روشنبیریاوی باجری وی ولاتی هبیتن بوچی دامروف ریزه الوان خالان بگیتن اول دفوانات گرنگ نمونه بحثت کن چالکوان جواکی دبی تبینیا هندی کرد جاران خلق گشتیار دم سردان آوانات کن هندک تشتاد ازعاجات کن نمونه گودی بلایاسا اگر کهیتن جلوبرگ بجین به ستاره نهینه جهین گشتی اوه شوان خالای اوه کو خلکی بجین رئیس البوچون وانا رئیس القیامت وانا نگرتیه مجبور بوینه هندک تشتادر بخن کو داخلك رزه الوانا بگریتش برنده پیتویه ام الدهوکی ریوبرین دهوکی هندک تشتا هندک بجین تبینیا السروا خلکی بلاف بکن او سردان آمد کن نمونه پتریوان عربن دادماتین دهوکی دادین جهن گشتیارین دهوکی رزه الوان تشتا بگیرن او الدف خلکی دهوکی گرنگ بوچی دا خلک دهوکی افغازنده گلک نبیتن کو ام ازعاجا خو یانجی نخوشیا خو شوان گشتیارات بینین او سردان دهوکت کن